नैबे दंफाङाथ' जोंनि फरायसालि राजीव गान्धी हाई स्कुल एमइ स्कुल फरायसालिनि जास्ट मोखाङावनो मोनसे गिदिर दंफां दंमोन। बे दंफाङा ओरैनो स्कुल बिल्डिं थिंजाय लाहाय खानायमोन, लुंखानायमोन। दा बेयो बे गोबां अखा हानायनि जाहोनाव जोंनि स्कुल जिथु सोलिबाय थानाय बे समावहायनो बे दंफाङा दायो गोग्लैबाय, जायनि जाहोनाव बिनि सिङावहाय गोबां साइकेल गथ'फोरनि साइकेल दंमोन आरो बे साइकेला गोबाङानो बायलाजोब्बाय। दा जायनि जाहोनाव माने बेखौ दासिमबो बोखांनो हायाखै आरो गथ'फोरा थांनायनि खोब उसुबिदा जानानै दङ बे बिफाङा बायसिननानै साइकेला बायनायनि जाहोनाव। बाउन्डारि वालाबो बे माने दंफांखौ हास'ना होयोब्लानो बे बाउन्डारि वालाबो बायनायनि लामायाव दङ आरो। फरेस्ट अफिसा खाथियावनो दङ आरो गोबाव समनिफ्राय बेयो बायगोननि मोनसे इसारा मोनदोंमोन, थेवब्लाबो बिथांमोना फरेस्टारफ्रा बेखौथ' जोङो गोबां सिगांनिफ्रायनो फरेस्ट अफिसा मोखाङावनो दं हिसाबै जोङो जनायखाबाय थानायमोन, रिकुवेस्ट खालामनायमोन जे बे दंफाङा गोलैसिगोन, बायनो बारा गोबाव सम नांला, बेनिखायनो बे दंफांखौ दाननांगौ होननानै जों स्कुल थिंजायनिफ्राय बुंबाय थानाय जादोंमोन आरो। नाथाय बेखौ बिथांमोना माने जों हाया, जोंहा पावार गैया बेबायदि बुंनानै दासिम दोनबाय थानानै नैबे घटनाया, बे जाथाया जानो मोन्दों आरोखि। दासिम बिथांमोना मा रेसपन्स होदों दायो बायनायखौ नुबाय बिथांमोना? दाबो बिथांमोननिफ्राय जोङो जेबो रेसपन्स मोनाखै, मानोना बिथांमोना दायो जास्ट फैदोंमोन नायनो आरो बे समावनो जों एसे बुंनो मोन्दों जे नोंथांमोना बेखौ गोख्रैयै आखायाव लानांगौ, बेखौ जोङो बुंदों। नाथाय बिथाङा बुंदों अखा फैदों, हास'ग्रा जन्थ्र नांगोन बायदिसिना माने अजद दैखांबाय थादों आरो दाबो। दासिमबो बेबस्थाखौ बिथांमोना लायाखै। फरायसालिनिफ्रायथ' जों बेखौ लुबैयो जे बे दंफांखौ गोख्रैनो साइड खालामनानै जेसेबां साइकेल बायदों बे साइकेल बायनायखौ दिहुननांगौ आरो बिनि कम्पेनसेसन होनांगौ होननानै जोङो स्कुलथिंनिफ्राय दाबि खालामो आरो। बेजों लोगोसे फांनैसो दंबावो गिदिर गिदिर, जायानोखि अभार एज जाबाय, बेफोर दंफांखौबो जोङो गिनानै दङ सानसे समाव बिसोरबो माने गुलुंनानै थिग दा जेरै जाथाय जाबाय बेबायदिनो निस्सय जागोन आरो। बे सेरजोंनो मोब्लिब ताराबो दङमोन, बेवहायनो बे दंफाङा माने होसिननानै दङ आरो। भाग्य मोजां, माने मोब्लिबा मोनाबिलियावनो थांखानानै दङ, जोबखाना दङ। जुदि मोब्लिब थानायमोनब्ला जोंनि फरायसुला फरायसुलिया जे बेसेबां मा जागौमोन जों बेखौ सानस'नो हाया आरो। राजीव गान्धी मध्য উচ্চ নিগৰী বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত থকা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ শিশু প্ৰকাণ্ড গছ উঘালি পৰি স্কুলখনৰ লগতে স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বহু চাইকেল ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ হৈ যায়। লগতে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ বাউণ্ডেৰী ৱালৰো ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট হৈছে। গতিকে চৰকাৰ আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ এই চেনেলৰ যোগেদি যাতে খুব সোনকালে আমাৰ এই ব্যৱস্থাবিলাক কৰি দিয়ে আৰু চাইকেলখিনি বিশেষকৈ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ গাঁৱৰ এই প্ৰত্যেকে যাতে চাইকেলবিলাক পায় তাৰ কাৰণে মই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলকো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ যি অঞ্চলৰ ক্ষতি হৈছে, আজি বহুত বছৰৰ পৰাই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি কৈ আছিলোঁ যে এই গছবিলাক কাটি দিব লাগে। তেখেতসকলে হেমাহি কৰি থকা হেতুকে আমাৰ আজি কিছুমান বিপদৰ পৰা আমি ৰক্ষা পৰিছোঁ। নহ'লে যিটো ঘটনা ঘটি গৈছে দিনৰ 10 বজাত চাইকেলত বাহিৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰো বিস্তাৰ ক্ষতি হ'ল নহয় আৰু যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি হয়তো বিপদৰ সন্মুখীন হ'ল হয়। গতিকে সেয়েহে মই আমাৰ এই চেনেলৰ যোগেদিয়ে চৰকাৰ লগতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজকে এই কামত সহযোগ কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাই চৰকাৰলৈকে কিবা সাহায্য পাম বুলি আশা ৰাখি মোৰ বক্তব্য মই ইমানতে সামৰিছোঁ। আৰু এই ঘটনাটো ঘটিছে স্বপনগাঁও খণ্ড বন বিভাগৰ সন্মুখতে।
গতিকে তেখেতসকলে আহি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে এতিয়া তেখেতসকলে ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি আমাক আশ্বাস দি গৈছে গতিকে বৰ্তমানলৈকে একো কৰা নাই হয়তো ছিঙি গ'ল অঁ যদি কাৰেণ্টটো থাকিলে আৰু কাৰেণ্ট থকা হ'লেতো বিপদ আছিল কাৰেণ্টৰ মেইন লাইন আছিল 11,000 ভল্টেজো আছে ইয়াত আৰু LT লাইনো আছে এই লাইনবিলাক ছিঙি তলত পৰি গৈছে যদি কাৰেণ্ট চলি থাকিল হয় তেতিয়াহ'লে আমি বহু বিপদৰ সন্মুখীন হ'লোঁ হয় ইয়াকে কৈ মই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে আমাৰ সাংবাদিক মহোদয়কে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ কথাটো যাতে ভালদৰে প্ৰচাৰ কৰি দিয়ে